marika maseku alangeri dene bangsa tadong ko ripat cobaya kusile porang paceku mingka boli minakamma ku sombalang kamaseku kang mamine kasiana unaku kangki natuna jai bijan pamanakan nataina parikongan tam maling-maling rikalengku nama pace riatukan Astetek marika maseku alangeri dene bangsa tadong ko ripat cobaya kusile porang paceku mingka boli minakamma ku sombalang kamaseku kang mamine kasiana unaku kangki natuna jai bijan pamanakan nataina parikongan tam maling-maling rikalengku nama pace riatukan mingka boli minakamma ku sombalang kamaseku kang mamine kasiana unaku kangki natuna jai bijan pamanakan nataina parikongan tam maling-maling rikalengku nama pace riatukan mingka boli minakamma ku sombalang kamaseku. Ya, hari ini dalam rangka penggalangan dana buat saudara kita sahabat Antaian itu anak seorang maestro almarhum Iwanto Demliwang. Sekarang keadaannya kurang membaik dengan adanya
acara seperti ini, insya Allah dana yang kita butuhkan insya Allah akan tercapai.